Kari. Kepes kaji kiru. Yes. Baik terok. Kafut par kalau ngumtomo. Kecok syafi par lok pej. Kini ki so orang kaden hak tin song jengi yokot. Namar balai ba ki yong kumuranga. Takadaw. Pej par lok. Pet. Piam kini. Pet kini parlok. Tang badon siap pat hap kec sugi-sugi. Yo thar ki siap. Labiang hi. Pet parlok. Kan bam yuneu seorang keden. Pet lah saw sakak tiru lalong gum gasnam pet la bit saw bang harok tiang lah te mentah perlok ngirendon sene saklau entas ngi mudban lekai sakawe ka jaka ka bitenat kumta ngi suyak kumnera ka kejat mentas ngi ka trekking jungi lebih yang ya dos halo bro te mentah perlok ngadon hang nelenti perlok ngayat trekking dari sini buat kineki perlok begini ki parlok ni ya let trekking sha Remkla Valley kajaka turis kabdang sudah please mai hang ne ha Eastern West Khasi Hills district te parlok sampai jangan video hadu berikut wana skip sampai jangan video pin sa i ya ka jingi tanat sa jongka Remkla Valley bas pin sa kwa sha ban wan sa Remkla Valley te parlok mentah ngirang yelenti perlok pios ngau tang ya ka jingpa jongki nyangkung wing kita kan wing kita pios ngau kita jingpa jongki kenyang te ngampat puere sya Remkla Valley mentang ngidang ya yelenti si perlok ini syue yat trekking yat beda ka kejat kumni kapi syong kali balat buat kali benban tang hamla ya kijat kune namar asno jungi kadang jan kampada jengai hadu kata te perlok kumau pi pe jangan video hadu menekut kenang ba pini ya jingi tenat jongka Remkla Valley bat pen sakwai sya benwan sya Remkla Valley mo ok nyira poi syane sya Remkla pe kanega signboard hang ne hang la tho Remkla Valley Meghalaya wa rilang viewpoint hang ne gen parlok pet ka surok de parlok dang lo gumne mo pat siang rong re first time ya pois ne pet parlok ho bayong pisga gumno bayong ba afi lenti gumne so biang Pim jeram re la ya kijat na du na sunong sane 100 kilometer ya kijat ngad la jeram pi ka jengel ti ka jungi kam dai su ka pakai hang ne ngla poi sane sa Remkla tang ba ngidang itang kumne perlok pe tang kumne mo ngimut ban hiar syati serum kami tenat syati serum trai mar lajan kawa rilang deh baik perlok itenat ba jaga sini sulong kala jengai kan ani jat perlok dah sok krai berarti kijat ru baik
Sapet lada ngala poy siti serum ngan pen ibi ngapi mo parlok kalong kumno nomar ceneng ngi dang yu dang kumne mo dang kumne parlok te ngan sa pen ibi lada ngala poy siti serum sajan warilang mar kane ka rem klavali kadon sajan jong ka warilang te parlok ngatrai pi temat hi kaja cene kan tang ba lasok krai pi lara ngatip am ngala wan naga kali mene ngam tip kan nak yang jonga ngam tip ha ta kadau suwan ilam mutu we yu perlok bay wan lang ngam ta kadau nga subut la kabut haga jingsa ngam pada pelan re bangan wan ta kasngi kan ngamut ban wan haga wes ngin re ta ka jingdon jung tu perlok pat la suwan ya wera nga te nak ni ka jonga pat nga sobiang tang ba kasin benang ru kam das clear bharem ta kasngi kalong kumne anyway ngatrai ka itna thi kane ka jaka sini lada phi one hak por ba chit ngiem ka best pa par ngoge phi ka best pa lada phi one shoot music video lene ki film em one shoot sini biang pa asyong sa hakar kom acting ke jung phi lada phi nang ban acting kemut ka video jung phi kan hit de parlok sapet ngan pri phi rang la po shat thi sarumo hang ne ngan parlok ngina poi hang ne ha jaka ka ba itnat te hang neng kam pada itnat re hadu kata re ngipoi hang ne pat kala kham itnat nyalai i gilum ke itnat pek to bayong wan kren skintin artin kumno pisngau haba pi wan kai sane sha rem klavali namar ma pi dei unong lamenti jong im rasni lada omdan pi kebut ngim la re ban poi sane ki kumno pisngau ma pi Sini budai sih kata deh. Ya cai kini rok ki baik teori kasih kini ka dom kawak kini kiang sanong lat sini cekah. Nga setrat sibun ba ngadon bari bayong mata namar kade ka jinggalam ti jing bayong ba ngisa poi sini. Ngim yo ban poi haga por biang kan ngila poi janmit nrei dang biang hi ban sangkai sini namar dang kata sulong ba ka dumsngi kumne kan dumlo te parlok ngan keli bayong daga tin sunong jongi namar ba im da setu ba lada ikren sora te ngan keli bayong mo bayong fisiam no habu fi kai hana jaka Ngade si tenat ngi ikai ne. fisi tenat te bayong pila kanosin hanai rem klavali Ngala etang tu bisin badang play wat mentah. Arsen ta. Ngamlat por ada. Oh, te fitre yu bayong man kesini. Ngade cuy. Rap kat bui yang masih tidam hi kat bui yo. Oh. Pi picang masai adom. Tang mentas ni. Apa sih? Mar aku angkai ini perlok jengah sini. Tang mentah kudu sibun. Tah, kuble sibun. Yu bayong inang ban keren. Sora ngadang mud imnang han ban kres ora tang inang mo te setnat sibun bai bayong islur te bayong ya nginalet sati serum ya bayong hang thi kadon ga jingking kati ga jingking perlok pe ka jingking ka ba kidang sudap sina ya kene ga tourist spot da kidang su plithmai yang ini akhir seti ya dos kini masih perlok pet dan langut masih yang nih pet nih kayak itnat berapa rok Jakarta Wow, perlok. Pese kajingking kalau nggak internet. Pet, kadon kene gawe, katai gawe, berkatai gawe, lightly.
pet kene ka kadai kawa kan kene hang tai kadon kawa rilang ya ini akhir siti serum bayong lapoi siti serum okay yes bro. Wow. Tenat baga jingking sini. Wow. Kajing tenat di perlok. Tenat le. Pet katai ka warilang perlok tambah ka umbat ka jungut namar ba slap he menin try menem step ru pet up ngan pen EP dang lapoi kam sejan mo pet katai ka wiga jingking hang ne usam basu ker ki slading imat lasna yune usam hakato kapur ba longga festival ani hang ne don ne terkhang ba kenjang do ani bune terkhang ngathrai gila wanra khnang na klau thrai gila ti na klau kayak baru terkhang kadung nih tambah ulayapat kislai layap ani katai kadika hanging bridge ka ba larim ka to back let's go forward bayong kom ani ke best kaji kiru. Yes. Pet. Kene ka warilang perlok. Pet ka ka jungut. Namar ba? Slap he menit. Pet hang ne don kimau. Wow. Wan sini bayong, wan le, ya kami kan, le kan ha bayong dah sini. Coba bayong, bang, toh ya, le bisa kemat le. Tenat berhapi perlu kerja sini, wow. Tem ta perlok ngin kiu no syatai sejrong de perlok kala khamsuk hin mar baladan footpath kumneam pet lasiang footpath lasiang style ha ki ailang bat ki maum pet itanat ha kam siang ru wow pet perlok ka footpath kalung tomo ani perlok ngeras hun sya matakas ngi wan kai sene sya rem kla valley wow perlok kajing tenat tepi kajaka sini pese perlok tase shu dumlo matakas ngi dadai ba shit ngi bhalai de perlok
Kano ka jing itanat siya. Kanega Remkla Valley. Kanega Remkla Valley perlok. Kadon siya kasinong nonglak. Kabahap hapo ka Eastern West Castle Hills District. Kun jang pha perlok guneu dum geng. Type sih perlu. Ani, dang kiu tang mar setiang ru, layu i ya kajing tenat, jong kene kajaka. Itrat ham day bayong rasi. Sehun sale bayong le, pakai rasi. Cudum sengino. Cidum sengino. Karena dapur yang sengi deh. Skuny. Pet perlok. Habang lapoy siya jrong jong ulum pet. Kato. Ngalap ni kato te perlok. Pet syati hamro kalau kumto. Pet saya. Pet.